You got me dancing, crying, oh, the lion, love and let me go. You got me dying on people, got me dancing and crying, oh, let me go. Nosotros, we are the Nosotros, no. No sirve, no. ¡Cállate la puta voz que seguís! Vale. Somos un grupo. We are a Somos in a group. Somos un grupo. Somos un grupo. Coño, perdón. De baile. De baile. Que molamos un huevo. Que molamos ay no, es cool. Y de ovo. Very cool. Molamos un ovo. Un ovo. Un ovo. Un ovo. Un ovo. Un ovo. Alto. Y con tu yeah! Échale los patas que no se somos 5 bailarines. No, pero ¿sabes ese? Sí. Sí, excelente. Nous sommes danse. Somos 5 bailarines. Bailarines. We are 5 members. Y bailamos diferentes estilos de música. El dancer, diferentes, cállate, estilos de música. Bailamos diferentes estilos de música. And dance different music styles. Pero vamos a averiguar. Y nos llamamos Andrea. Nunu appelle. Joder, Nunu appelle. Llamámonos Ander. Ander. Heavy. Perdón, que no le estoy pasando. Digo, bonjour a huevo. Hello. He betrayed Raw, as he explained earlier tonight, because he has been named the next challenger for The Undertaker's World Championship on SmackDown. Big Show can battle for a SmackDown title because he can be on both brands. Oh, because he's one half of the Unified Tag Team Champions. You notice Chris Jericho isn't anywhere around the ring. And I see Shawn Michaels thinking that he may have to get involved.